Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote daima. Amina. Tunayo furaha ya kuwa tena pamoja kwa ajili ya kuweza kuendelea na somo ambazo tayari tumezianza, na tunaamini ya kwamba hata sasa Bwana ametusaidia. Amen. Alafu nitaweza kuweza kuchukua maandiko matakatifu, kitabu kia Zaburi sura 9, Zaburi sura 9 shairi la kwanza na kuendelea, na tena tutasoma Zaburi sura 23 na pale ndipo tutaweza kupata somo la leo. Zaburi sura 9 shairi lile la kwanza na kuendelea, pia Zaburi sura 23 shairi la kwanza na kuendelea. Naongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Nitashukuru Bwana na moyo wangu wote. Nitaonyesha kazi zako zote za mshangao. Asante. Nitafurahi na kukutukuza, nitaimba sifa kwa jina lako, wewe uliye juu. Wakati adui zangu wanaporudi nyuma, wanakwaa na kupotea mbele yako, kwa sababu umenifanyia hukumu na haki. Umeketi juu ya kiti cha nini? Cha ufalme, ukihukumu kwa haki. Umehamakia mataifa, umeharibu waovu, umefuta jina lao kwa milele na milele. Ni neno la Bwana. Amen. 23, Zaburi 23 shairi la kwanza. Naongoza usomi kwa jina la Yesu Kristo. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ananilalisha katika nini? Malisho ya majani mabichi. Ananiongoza kando ya maji matulivu. Anarudisha nafsi yangu. Ananiongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Ndiyo, hata nikipita kati ya bonde la kivuli cha mauti, sitafanya nini? Sitaogopa mabaya. Kwa maana wewe ni nani? Wewe ni pamoja nami. Gongo lako na fimbo lako linafanya nini? Linanifariji. Unanitengenezea meza mbele ya nani? Ya adui zangu. Umenipakalia mafuta kichwani, kikombe chako kinafanya nini? Kinafurika. Hakika wema na rehema zitafanya nini? Zitanifuata siku ngapi? Zote. Maisha yapata gani? Na nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ni neno la Bwana. Amen. Haleluya. Tunaendelea na somo zetu za asante ya mwaka, tukimkumbuka wapi Mungu ametutosha na wapi Mungu anafanya nini? Anatupeleka. Alafu siku ya leo tutaweza kuwa na kichwa cha somo ambacho kinasema nitamshukuru Mungu kwani yeye msingi wa maisha yangu. Amen. Nitamshukuru Mungu kwani ni yeye msingi wa maisha yangu. Mahali ambapo tumemaliza kusoma asubuhi ya leo
utaweza kuelewa pamoja na mimi ya kwamba ni habari za Daudi. Daudi ambaye alitoka katika ukoo wa Boazi pamoja na Ruta, walianzia kule, na Biblia inatuambia kwamba Daudi anatokea ndani ya jamaa ya Yuda, na baba yake alikuwa anaitwa nani? Yes. Alafu huyu Daudi, Biblia inatuambia kwamba alizaliwa katika mji mdogo ambao unaitwa nini? Bethlehem. Ni pale ndipo Daudi alizaliwa. Na ukiendelea na kusoma maandiko matakatifu, utaweza kuelewa ya kwamba huyu Daudi alikuwa ni mchungaji wa nini? Wa kondoo. Na alikuwa mdogo ya ndugu zake ndani ya nyumba ya Yese. Siku moja wakati mfalme Saulo alikuwa hakufurahishi tena Mungu, Bwana akajichagulia mwenyewe atakaye kuwa nani? Mfalme wa nani? Wa Israeli. Alafu walipokuwa na andaa, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwambia mtumishi wake Samueli, akasema, ninahitaji uende katika nyumba ya Yese. Ni pale ndipo utamtosha nani? Mfalme. Biblia inatuambia ya kwamba wakati saa anafika kwa Yese, Yese akapresente vijana wake wote, akaonyesha watoto yake wote. Analeta wa kwanza, wanasema wa pili, wa tatu, wa nne na kuendelea. Kwa mwisho akasema, mbona wote wameisha? Ina maana ya kwamba Mungu aliniambia mfalme iko hapa, haiko. Finalement Yese akakumbuka, akasema kuna kakiana kingine ndio kanafanya nini? Kanachunga kondoo. Asema kalete basi tuangalie kama mtakuwa na namna gani. Wakati anapofika, Biblia inatuambia ya kwamba ni yeye ndiye akachaguliwa, na alipochaguliwa akapakaliwa nini? Mafuta. Alafu hapa mahali ambapo tumemaliza kusoma ni habari za Daudi ambaye alishakuwa mfalme, na ili apate ufalme, sote tunajua ya kwamba ilikuwa resulta ya nini? Ya ile mafuta ambao walimpaka zamani alipokuwa angali mdogo. Na ilipokuwa naendelea, Biblia inatuambia ya kwamba yule Daudi aliishi wakati mrefu akiwa yeye mwenyewe katika shamba akichunga kondoo za nani? Za baba yake. Na ni pale ndio kwenye aliandika mambo mengi. Ni pale ndipo alijifunzaka kama Mungu ni nani. Ni pale ndipo Biblia inatuambia kwamba alikuwa anapiga kinubi. Ingine Franseli alikuwa anapiga harpe. Yeye mwenyewe kule kwenye shamba kule iko anachunga makondoo na iko anaelewa tena ukubwa wa Mungu. Ni yule Daudi ambaye tunamzungumzia. Yule Daudi ambaye alizaliwa katika nyumba ya Yese, ambaye alikuwa hana consideration fulani, lakini siku moja sababu ya kumtegemea Mungu vilivyo aliuaka Goliati. Haleluya. Na alipoua Goliati, namna jinsi tunajua ni ule Goliati ndiye alimfunguliaka neema ya kuingia kwenye ufalme baada ya kupakaliwa nini? Mafuta. Alafu alipoelewa ya kwamba yule Goliati aliyemuua haikuwa kwa nguvu zake, ilikuwa kwa nguvu za Mungu, akaanza kumtukuza Mungu. Haleluya. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza kuwa tuko tunayaishi. Ndiyo tumepata ahadi za Mungu ya kwamba tutafanyaka maisha, lakini wakati hatuyaua Goliati ili akuwe mlango ya kufungua baraka zetu, inaweza kutuzuia. Tunashindwa kutambua ya kwamba Bwana anakaa pamoja na sisi.
Wakati alipoua Goliathi, Biblia inatuambia ya kwamba ni wakati ule ambapo alielewa tena ya kwamba kumbe hakumweza kwa yeye mwenyewe, lakini alimweza kwa nguvu za Mungu. Tujifunze nini kwa historia hii? Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kutusaidia, ambacho ni lazima tuweze kujifunza siku ya leo, tuelewe nini ambayo itaweza kukusaidia ukipenda ufikie kiwango ya kuwa na moyo wa kumshukuru Mungu. Kumbuka mahali mlipotoka. Haleluya, haleluya! Kumbuka wapi ulifanya nini, ulitoka. Nilitanguliza ya kwamba Daudi anazaliwa katika mji mdogo wa wapi? Wa Bethlehemu. Unafikiri Bethlehemu kunaweza toka mfalme? Si ni kamjini kakidogo kenye natoka katafuta na Bukari kanaweza kosekana. Na wewe kwenye ulitokana kunaweza tosha mtu ambaye kuna neema kama ambayo unayo. Je, hatuwezi kumshukuru Mungu? Haleluya! Wakati sasa naona wa viongozi mbalimbali ambao wamekuwa msaada kwa taifa, hawakuzaliwaka mvili, walizaliwaka wapi? Lakini kuzaliwa mvilaji iliacha wanakataa kuwa wakubwa. Haleluya! Tukiona yule ambaye anatuongoza hata na sisi ndani ya hii sebeka yetu, alizaliwaka wapi? Lakini leo amekataa kuwa representante gani? Tuangalie kwa wakati politiki, kama vile watu ambao tunawajua walizaliwaka wapi, lakini wamekuwa nani leo? Kumbuka ulipotoka, itaacha unamshukuru Mungu. Haleluya! Kuzaliwa katika village haiwezi zuia baraka za Mungu. Yesu mwenyewe ambaye ni mfalme wetu alizaliwaka wapi? Eliacha hakuwa mkubwa. Je, ingelikuwa kriteria zote zinaonewaka hapo, kama naomba tena Mungu nyumba, kama uko na mkazi, je, unaweza kumshangilia Mungu kusema Bwana nakushukuru mahali ambapo nilitosha ni mali? Wakati ninaishi nitakaa nikiwa na furaha. Kitu cha pili ambacho kinaweza kukuleta kumshukuru Mungu na kujua tena, baada ya kujua wapi kwenye ulitoka, kumbuka ahadi za Mungu katika maisha yako. Haleluya! Wakati Mungu alipoumba kila mtu alimuahidi na akasema huyu atakuwaka na huyu atakuwaka. Kila mtu iko na ahadi. Hata Daudi alipakaliwaka mafuta na kijana, lakini kinachonishangaza, hata kama alipakaliwaka mafuta na kijana, alirudiaka wapi? Mshamba. Anachunga nini? Makondoo. Si mafuta iko, lakini anarudia wapi? Kuna mambo mengine ambayo unaweza kuyapata kwa neema kupitia ahadi, lakini usipotimiza jukumu zako inaweza bali swali. Haleluya, haleluya! Inaweza bakia iswali. Huyu Daudi naye alipokumbuka ahadi za Mungu kwake, zikaacha akasonga mbele na akamtegemea Mungu. Haleluya! Nilipokuwa nikiandaa somo, nilikumbuka watu fulani ndani ya Biblia ambao nao walikuwa na ahadi na Mungu aliwaandaa katika ahadi alizowaahidi. Nitaleta wa kwanza ni Daudi. Biblia inatuambia kwamba alikuwa ni mchungaji wa kondoo. Ilikuwa muda ambao Mungu anafanya nini? Anamuandaa ili siku zinazokuja asibaki tena mchungaji wa kondoo, lakini awe mchungaji wa taifa la wana wa Israeli. Haleluya! Lakini tukiangalia wengine katika ahadi zao hawakupokea sawa Daudi, kama vile Petro. Petro alikuwa ni mvuvi, si ni vile?
Na wakati Mungu alipomfikisha kwenye ahadi zake, hakuitwa tena mvuvi wa samaki, akaitwa nani? Mvuvi wa watu. Haleluya! Tuangalie mtu wa tatu ambaye nilimpata ndani ya Biblia, alikuwa ni Danieli. Danieli anakomaa, Mungu anajua ya kwamba atakuwa moja ya watu wenye wiko politiki. Eliashaka anamuweka katika nyumba ya nani? Ya mfalme, ili akuwe niko naangalia nini inafanya nini inafanyika, na baada ya siku chache akakuwa guverneri. Haleluya, haleluya. Tukiangalia mtu mwingine ambaye nilimpata ndani ya Biblia ni Yusufu, mtoto wa Yakobo. Yusufu naye vile Mungu anamwambia kwa ndoto, Mungu anafanya nini? Ile yote tunaielewa jinsi hivyo. Akapitia magumu, lakini mwisho akaishi Potifa, akatoka akaenda na akakuwa na premier minister. Ina maana ya kwamba kuna mambo ambayo haiwezi timilika ndani ya maisha yako kama hakuna ahadi. Haleluya! Na wewe Mungu alikuahidia nini ambayo itaacha unaendelea nayo? Ukijua ni nini Mungu alikuahidi, inaweza acha unatembea na maisha yako sawa. Mungu hakutuumba shimo kwa wanabii wa mataifa, lakini kila mtu Mungu alimpatiaka ahadi yake. Ukikumbuka wapi umetoka, unakumbuka ya kwamba kuna ahadi ambazo Mungu amekuahidia, na utaelewa ya kwamba mahali umefika ni neema ya Mungu. Haleluya! Mahali ambapo umefika ni neema ya Mungu. Ni kitu gani ambacho kinatuleta kumshukuru Mungu siku ya leo? Na tunaelewa ya kwamba tuko na obligation ya kumwambia Bwana unastahili. Kuna watu wengi walianza safari pamoja na wewe, lakini si wote wamefikia mahali umefikia. Haleluya! Kuna wachungaji wengi ambao walianza kazi ya uchungaji, lakini leo hawiko tena wanani. Ina maana ya kwamba kama ungali mchungaji leo, ufanye nini? Umshukuru. Kuna wale ambao walianza kazi ya kuomba, ya kusoma Biblia, ya kuandrele makwai, leo haviko tena, lakini wewe Mungu anakupatia neema. Tulianza imani, watu wakaanza sabia, sasa hawakuka. Leo inapita, kesho inapita, na kesho yake wewe unafanya nini? Unasoma. Haleluya! Hatutabaki nyuma, lakini tutaendelea mbele kwa kumtukuza jina la Bwana. Haleluya! Unapojua mahali ambapo unatoka, mahali ambapo umefika na mahali ambapo unakwenda, utaelewa ya kwamba uko na lazima ya kumshukuru Mungu. Huyu Daudi ninatuambia ya kwamba alipotokea ndani ya jamaa ya Yesu katika ukoo na mambo yote ambayo yaliweza kufanyika, alifanya mambo matatu makubwa. Kitu cha kwanza, Daudi alikuwa na moyo wa unyenyekevu. Amen. Hakukuwaka hapana, lakini alikuwa unyenyekevu. Namna gani? Kwa miaka chini, Biblia watafiti ndio walisema alikuwa na chini ya Kenzo. Ili ni watafiti ndio walikuwa na ile message. Wanasema ya kwamba alikuwa na miaka midogo mbele waweze baada ya kumpaka mafuta. Na mnayo tabia za waadolescent. Si tunazijua, lakini adolescent Daudi hakuanza kusema huyu kisi ndio kiongozi wa haujui kisi ndio unafanya wacha nipakane na nini. Lakini akarudia wapi? Si sawa washa kuhaidia kitu. Naisha tunashirikana na kufanyia. Si sawa ushapata kitu kionyesha jua kuingia. Silisha acha una Daudi alipaka mnyenyekevu. Haleluya. Mungu alisaidia na kusaidia. Hata ufike katika dimasu gani ya pesa, dimasu gani ya akili, ubaki namna gani? Haleluya.
Mungu atuwezeshe. Kitu cha pili ambacho Daudi alikuwa anakifanya, alikuwaka na roho ya toba. Français ni tabie repentance. Haleluya. Daudi hakuwaka naona ukubwa wake akafanya dhambi, alikuwaka nena mbele ya nani? Ya Mungu anaomba nini? Msamaha. Lakini wewe unaweza kashindwa kuomba Mungu msamaha sababu ya cheo chako. Sikineza hata unakatala kuomba Mungu msamaha. Daudi alikuwa kama mfalme, lakini anayofanya nini? Kushishusha, anaomba msamaha. Tengeneza urafiki wako na Mungu. Hata utoe sadaka ya pata gari na unajisi mwalimu alituambia jana na juzi, haiwezi kuzuia na kutosha makosa unayofanya. Tutengeneze kwanza urafiki wetu na Mungu. Sadaka itaendelea na maisha itaendelea. Kitu cha tatu, Daudi alikuwa anapenda Mungu sana kiasi kwamba alifikana munivu ya kutunga wimbo ambao unasema nilifurahia waliponiambia twende nyumbani. Ina maana ya kwamba alipokuwa anaingia katika nyumba ya Bwana alikuwa anajua nafasi ya mapumziko. Haleluya. Alipokuwa anaingia nyumbani mwa Bwana alikuwa anajua ni nafasi ya kutatulia mizozo yote. Alipokuwa anaingia nyumba ya Bwana alikuwa anarudia na amepona kama alikuwa na magonjwa. Alipokuwa anaingia nyumbani mwa Bwana ilikuwa muda wa kumwabudu Mungu kikamilifu, na kama ni kutoa mali anaitoa, anasema Mungu kwenye unanitosha haiko hapa, unanilokota miongoni mwa watu ambao hawastahili na umeniketisha na watu wakubwa. Alikuwa anatambua Mungu ni nani ndani ya maisha yake. Baba, mama, Mungu ni nani kwa maisha yako? Itaacha unakupatia jina. Tumalize somo letu tukisema ni sababu tulipenda leo tupate muda ya kushukuru Mungu na kumwambia unastahili. Mahali ambapo tuliweza kusoma katika kitabu hiki cha Zaburi 23, Biblia inasema ya kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu chochote. Daudi alijua ya kwamba ndio mchungaji wake. Kondoo hazina probleme na chakula. Kondoo ziko tu na pesa ya mchungaji asionyeshe kwenye mayai. Mambo mengine ya kujua vitakuwa asijue. Na sisi Bwana ni nani? Ni mchungaji wetu. Bwana akiwa mchungaji wetu, tuelewe ya kwamba tutaendea kwenye mchungaji anasema tufanye nini? Tuende. Haleluya. Mchungaji akasema akaona nataka aenda pembeni, ndio ashachukua mabuzi, anafanyika nini? Anakamata fimbo, anakapiga kidogo tu kafanye nini? Lakini eske lengo ya mchungaji kupiga kale ka kondoo ni kukadishona kachukia? Nisho hapendi kapotee njia, anapenda kaende kwenye kwa mayai na hiyo ya msingi. Haleluya. Tukielewa ya kwamba ni Bwana ndiye mchungaji wetu, hatuwezi kupungukiwa na kitu. Haleluya. Daudi hapa alikuwa na jiexprime, anaeleza kwa nini Bwana ni mchungaji wake. Akaelewa ya kwamba kwanza ni yeye ndiye anamlalisha na majani mabichi. Majani mabichi ambayo yanasemeka mali hapa kubashakachunga mangombe na makondoo na mbuzi. Banaelewa ya kwamba majani yote haikuwake ya faida kwa kondoo. Haleluya. Kuna kwako na hiyo ukakulishia hapa, kondoo zinaweza zaa mbili. Na ukakulishia hapa zinaweza haribisha. Alafu wewe muongozi ndio unakosa siende hapa, siende hapa ili ziishi vizuri. Tukielewa kama ni Bwana ndiye mchungaji wetu, hatutakuwa kuenda kwa kanisa, kuenda kwa wapi, tutabakia tu kusikiliza Bwana anasema, tunaendelea mbali.
hatutakuwa na resource kanisa yetu, tutatatuliwa na kila kitu kitatembea vizuri. Alafu hapo ndio mwenyewe unaeleza jinsi alitoka kwenye maadui, jinsi wakati mbele ya kuwa mfalme, Biblia inatuambia kwamba alipoua Goliata ndio alipata success, lakini sababu ya wamama kuanza tunga hema mabisi aliachaka tena ikamutia yeye mkofini na nani na mfalme. Sio walikuwa sasa sifia tena nani Daudi sana kuliko nani, kuliko mfalme. Mama kuko na lingine sawa unatosha sifia wale mtoto wako sana, unalema kofini na wale madra frere na mapeti frere. Haleluya! Mungu akupatie hekima na itaweza kutusaidia. Wachungaji wapenzi, kuna mambo fulani ambayo tunayoyapitia, tusipokuwa na hekima tunaweza create makonflikt. Konflikt ilianzia kwa Daudi. Ayetu wengine wote hawakamata, huyu tu walikamata. Na huyu mama mwenyewe hapa naye sikani makonflikt huko ya kusema ayetu yeye ndio alistahili kwenda pale na ukifuna alichoendelea na pale. Ile yote haitatusaidia. Ambacho kitatusaidia tujue Mungu ni nani ndani ya maisha yetu. Mwaka huu Mungu akushangaze na umpatie jina. Haleluya! Aba wote walikuwa nasema Bwana ni tegemeo langu, Bwana ni Ebeneza, Bwana ni mchungaji, Bwana ni Rafaeli, Bwana ni Jehova Jire, Bwana ni Jehova. Nilijua nionaka vile Mungu anafanya nini? Anafanya. Na wewe unaona nini Mungu anafanya na umpatie jina. Mungu atuwezeshe. Tumalize somo letu tukisema neno hili. Kama Daudi nitamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote. Kama Daudi nitamshukuru Mungu kwa moyo wangu wote. Nitakumbuka wapi Mungu amenitosha, wapi nimefika kwa neema na wapi ninapokwenda. Sitamwacha Mungu, sababu ahadi anazo juu yangu, hata maadui waseme, hazitanitosha kwa upendo wa Mungu. Nitafuatilia hadi nifike wapi, mahali ninapokwenda. Haleluya! Kama Daudi nitajinyenyekeza nikimtukuza Mungu wangu. Kama Daudi nitafanya, ukifuata hii nyimbo zote ambazo Daudi alizifanya, alitoa kama Mungu na sadaka. Na sadaka hakuitoa juu alimkumbusha, lakini alisema hichi na hichi umenifanyia. Mungu ile ndio anafanya. Ukikumbuka ya kwamba neema iliyopo nayo ni ajabu kuliko neema zote, hawezi kuacha. Hawezi kuacha. Jua tena kusimama tu, unaenda kukanisa. Nao ninaenda. Sibuko walemavu majamaa zetu. Yeye atafika kukanisa na Mungu. Sikuko wale wenye hapo ni vipofu. Si hawaonake. Bao batafika huko namna gani? Wewe unatokaka unaenda unarudia. Nao ni neema. Tumshukuru Mungu na tumchapie makofi, sababu hata sasa Bwana ametusaidia. Bwana, tunakushukuru sababu unatupenda. Tulipoanza safari yetu pamoja na wewe, tulikuwaka na woga na tulijiulizaka maswali mengi. Tunapoona kwenye Daudi anatokea na wale watu wakubwa ndani ya Biblia na mahali ambapo tunaishi wametokea na yale wamekuwa leo, tunaelewa ya kwamba ni neema. Hata na ule Samueli mwenye alinaka paka mafuta yeye Daudi, Biblia inatuambia kwamba juu apatikane ye alitesekaka na iko naomba kila siku, lakini Mungu ulijibiaka hitaji zake. Na akaelewa ya kwamba yeye tangu alikuwa mdogo na sasa yeye ni mzee, hayaonaka mwenye haki na iko na achwa. Mungu kwenye unatutosha nyumbani, mambo umetupatia ni neema. Utusaidie kwa moyo wa shukrani sana kwa kila wakati, tujue kukuabudu kweli kweli kwa moyo.
tunaamini ya kwamba ni wewe utatuwezesha kubaki waaminifu na wakamilifu kwao, kubaki wanyenyekevu, watiifu wa neno lako, wanaoangalia ukubwa wa Mungu katika mambo yote. Bwana, utuwezeshe tuweze kuwa wanaoabudu Mungu katika moyo wakimshukuru, sababu wanaelewa ya kwamba haingekuwa Yesu hatungelifika hapa. Bwana, utusaidie na utuwezeshe katika jina la Yesu Kristo, amen. Mungu abariki neno lake kwa roho wetu, amina. Hakika wema na fadhili zanifuata